Бүгін Қарамарт айылында Қадыр Маматовтардың, Бақаевтардың үй бүлесінде тайынебіз Мырзайым, тәтауыз Қадыр Маматтың аруағына Құран оқыту болып жатады. Uykuman serpilgende alыс жақта, айылдың ақтаңдары еске келер. Жолунun бос шаңдары көзден ұшып, көңілім өскен жерге емерер. Kaçatasın bebiş. Aylıma özüm
رزقناهم ينفقون والذين ötüp ketken Kadıma Tavavuz'dun anın beybiçesinin uruklarına anın ataları çoğun ata baba aka uruk tuğan ece kardeşlerinin uruklarını varsanırlar. Şulardın cahillerin cennetine ahiretine var. 8 cennet nuruna sıkın kapsasına nasip ettir. Allahümme akbirli vel velidayi vel lil mu'minine yevme yakumul hisab. Rahmetike ya erhamer rahim Allah'ım. Ayılım elime bağla bulup göçündü Kayradan çurkayın uzun akma susunan Tamşanıp urtayın Gözdün caş damıp Cazdığımda Uğda baycattım Yürüktü tıngap Biz öskün çoğtam Gözümdön uçup Sağınıp durmun Ayıldı çındap طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب بالتراب